Tshela mina-ke for umuntu onamahloni njengami, ngiyozizwa ichwa phakathi emadodeni. And hhayi amadoda nje, nayo indoda isincumile iphelele la eduze kwami. Hhayi-ke ngingabi nankinga-ke, futhi nalento yokuthi bengithe ngifuna ukuya ezitolo ivele iwayipheke off nje emqondweni wami iphume iphele ithi nya. Ngingabe ngisazibuza nami ukuthi hayi bo, ngase ngivele ngoba this is not me kahle kahle. Ngiyabona nami ukuthi it's not me, angijwayele ukwenza kanje. Angikuthandi ukuhlala ecar wash, and leya yethu yayineshisa nyama eceleni, vele ishisa nyama ihlezi igcwele abantu besilisa isikhathi esiningi. Abadakiwe futhi, not just abantu besilisa nje, abadakiwe. Abanye bazokhipha ipapalazi. Abanye vele bazoshela osisi abantu abahamba ngey'moto. Yabona nje kuyilonto iyayiphithizela. So ngangingathandi nje vele ukuhlala kuyona sidalo sami. Kodwa-ke nako-ke this particular day ngizithola ngiqhotshwa indoda engingayazi, ayingiqhwebi nje kuphela indoda, nami sengiyaluleka nje, sengiyayijija imicondo yami ewupete ebuvu, ngiyaziyela kule ndoda, ngifike ngihlale eduze kwale ndoda. Uma ngihlale eduze kwale ndoda, hayi bandla, ubhuti muhle uklini, mfushane yena, excuse me, muhle uklini, mfushanyana, ufake nekepisi, umeshile unkunzi. Umeshile ufake ikepisi, iskibha esi-light blue, nekepisi eli-light blue, ufake amateka blue no-Gino black. Muhle nje, usulekile, ugezekile impela. Ngicela ukunitshela guys ukuthi angazi, ngathi ngihlale eduze kwaloya bhuti mina ngase ngiyinto esinekile nje. Angazi ukuthi uma ungangibuza today ukuthi ngangisinekani, ngangihlekani, yini engichaza, nami angazi, kodwa ngase ngichazekile nje already. Hayi ngifike ngihlale eduze kwakhe. Azange apholise emaseko futhi, oh hayi uzowasha imoto, hayi nami ngile hayi ngizowasha imoto. And then-ke avele asheshisa azichaze. Hayi-ke mina nguzibani bani wakazibani bani, ntontontoni, azichaze, kodwa ekugcineni kosuku kube ukuthi-ke azichaze aze afikele nasekutheni indlela yokusebenza asebenza ngayo. Angitshela ukuthi uyi-bodyguard yamnikazi we-car wash. So umnikazi we-car wash, I happen to know him kancane, hhayi kakhulu, but umnikazi we-car wash is one of the filthy rich guys nje around endaweni la engihlala khona. So yeah, achaze ukuthi hayi uma kuyi-Sunday nje they usually relaxed, kona yena uyolala because basebenza kuze kube early hours of the morning, kodwa bona bayavuka-ke baze bazohlala la babheke izinto, kodwa-ke usuke yena eyolala, uzothi mevuka-ke eya la eya khona, then ababizeke. Uyayichaza nje ngendlela abasebenza ngayo yonke. Hhayi-ke ngichazekile-ke mina ngiyilonto nje echazwe yizona zonke izitori ezixoxwa yilo mlisa. Ngicela ukunitshela guys ukuthi angizange ngibone ngisho imoto yami umfana eseqedile ukuyiwasha, wayithatha wayibeka eduze kwemoto yalo engibhize ngixoxa naye, isigedlemba walo. By the time umfana eqeda ukuwasha imoto, ngase ngilove na this guy. Sase sibuya kothi sithenga ngisho inyama yenhloko, uyasharinga inyama yenhloko la, kumnandi kuyale, sengithengele neziphuzo. What is going on here? Uma ngifika endlini, uma ngifika kwami, ibuya ingqondo, kwenzekeni namhlanje ecar wash? Hayi man, khona into engahambi kahle la, ikhona into engekho right eyenzakalile. What went on la? Hayi, kudluleke lokho, ne? Kudluleke lokho. Uma kudlula-ke lokho-ke, sekuwukuthi nje hayi umuntu useyangifonela waya, sengudali, sengiwulavi, ngiwona wonke la magama amnandi. And I just play along. I continue to play along because I'm like, what do I have to lose? After all, I'm single. I've been taking a break for a year and a half. Ngidlala umakiwana. So what do I have to lose? And I continued playing along. Ngiplay along up until I think it's sekuyophela inyanga siwenza lo mdlalo wethu ukufonelana. Mangibuya emsebenzini uyangicela ukuthi ngidlule ngimbone, angihlala isikhathi eside, mhlawumbe ngihlala 10-15-20 minutes ngihambe, sixoxe nje, sixoxa kube ukuthi nje siyaxoxela nje, just like adults will chat, will have a normal chat. Okay, up until a time azocela ngimvakashele. Hey guys, melt kusisi wenu the way I melted ukuthi kuthiwa ngivakashe. Ngicela ukunitshela ukuthi ngamelta to a point ukuthi emsebenzini that day I even took a half day, ngoba nje I was so excited ukuthi ngiyevakashela umuntu. Angazi guys abantu ukuthi bayenza kanjani into yokufihla into evisible, kodwa umuntu abe nekhono nje lokuyifihla, ayifihle to a point ukuthi uzoyibona ngamhla efuna yena ukuthi uyibone. Hayi-ke ngimvakashele, mangimvakashela ngalo ngiyafika useyazi already, angizihleza sixoxe
useyazi ukuthi ngiyazithandela inyama and everything, angihlangabeze egarage ngoba ngikwazi la ahlala khona. Ngifike sengimele egarage sidrayiveke silandelane-ke ukuqhuba lo stress emva kwakhe wesidedla emva kwakhe Corolla yakudala, ngiyalandela-ke emva kwakhe-ke. Hhayi, fortunately kwakhe it's not far from the garage and i-garage is on the main road and the main road vele indlela edlulayo vele nami eyakwami. Hayi sihambe-ke sifike sihlale endlini-ke ngiphume emsebenzini vele ngilambile vele, akhiphe-ke inyama afudumeze sidle kube mnandi kube njaya. Ngithi-ke mina ngicela into yokuhlisa, akhiphe i-coke, ngithi mina ngiyiphuze i-coke, angikwazi ukuthi ngathatha ngiqeda ukudla inyama yoko semnandi kangaka uzo-expect ngihlise nge-coke, mina ngiphuze i-brutal fruit. Athi hawu ngoba kusema-farm nje lana, well ezisholo-ke nje kungesikho ukuthi kusema-farm ngempela, ngoba kusema-farm nje la i-brutal fruit sizoyitholaphi? Ngithi mina hayi there must be a bakery store around somewhere, asihambe siyofuna i-brutal fruit. Hayi sihambe-ke. Umuntu uphethe lamakhadi la, yabona lamakhadi lawa yabona ikhadi laka-SASSA, uphethe ikhadi laka-SASSA. Kodwa engqondweni yami kungafiki ukuthi why this guy ephethe ikhadi laka-SASSA. Hayi sihambe, akhiphe lona nje ku-wallet, ashiye i-wallet, singene emotweni sihambe. Siyofuna lesiphuzo engisicelile ukuthi ngiyasicela. Siyofuna le brutal fruit yami. Masifika lapha la kuthenga khona i-brutal fruit, sithenge-ke. Athatha amakana awu-2, ngithi mina wathengela bani amakana awu-2? Athi ngithengela wena ngizothi ufuna into yokuhlisa, mina lalela. Angiwaphuzi mina amakana awu-2. Mina-ke the thing with me, angikwazi ukuthenga amakana amabili, kuyangihlula sidalo. Angikwazi ukuthenga ikana elilodwa amakana amabili, kuyangihlula nje. I want to buy i-6, even though kulo 6 ngizophuza 2 or 3 ngiyeke ngeke ngize ngiqede, kodwa ngifuna ukuyibona yonke lapha phambi kwami. Same with food. Uma ungithengela ukudla, mina ungangithengela into ekaliwe ebale, ungithengela ama-wings ayi-6. Thenga ukudla okudecent ukubeke lapha phambi kwami. Noma ngingadla kabili kathathu ngiyeke okusalayo ngiyobe ngiphinde ngibuyele. That's how much I love food. I want to see it in front of me. So ngenza leyo nto ngithi mina hayi angeke nje uzongithengela amakana awu-2 ngisho sekuthiwa ubroke kangakanani usungamane uyeke. Athi hayi-ke kulungile-ke thatha-ke i-6 le. Athathe-ke i-6, ngithathe-ke i-6, athathe nokwakhe akuphuzayo, wayephuza i-Hunter's Dry. Athathe-ke nokwakhe akuphuzayo. Mekaqeda ukuthatha okwakhe-ke useyokhokha. Umeyokhokha ikhadi titititi liya-decline. Umeyokhokha titititi ikhadi liya-decline. Futhi yazi guys, yazi iy'nkinga engingabhekana nazo nina ningaze niy'bone, ngiyanibona yazi anazi next. Animazi ubunzima mina engike ngabhekana nabo kule mpilo. Hey, yazini liya-decline ikhadi like this. Azathi hayibo leli khadi linemali nje, ajike manje abuze mina ukuthi umhlakabani. Hayibo kanti umhlakabani? Ngithi mina angazi ukuthi umhlakabani. Angazi ukuthi akuklikhi futhi engqondweni yami ukuthi njengoba ebuza umhlakabani ubuzelani ukuthi umhlakabani. Leyo nto leyo yaklikha sekukade, seyidlulile i-incident ukuthi bebuzelani ukuthi umhlakabani. Kanti uNkunzane ubuza ukuthi umhlakabani nje, ubuza ukuthi ufuna ukuqonda ukuthi imali yakhe ayikakongeni. Ni remember ngithe kuwena lo muntu uphethe ikhadi laka-SASSA for the first time, knowing ukuthi kanti ikhadi laka-SASSA bayakwazi ukuswapa ngalo anyway, lisebenza njengekhadi lasebhenki. Okay fine, decline le khadi, ngize ngithi mina ngoba kwakuseduze la sasiyothenga khona la ehlala khona, and I had noticed ukuthi wayengawuvalanga umnyango la esuka khona. Ngikhumbula ukuthi ngithele umuntu i-bodyguard, which means ukuthi umuntu osebenza ngebhamu and everything. So I don't know whether it's because wayesatshwa la ehlala khona or it's because wakusafe, kodwa wayeshe engavalanga iminyango. Wavala igate nje, iyadi nje inkulu, kunama-rooms a-different, abantu abahlala lapha arentayo naye-ke. Kusho ukuthi ngicabanga ukuthi mhlampe vele bayazana ukuthi hayi indawo esafe yokuhlala. Okay, ngithi-ke mina kulungile, ngizophindela emva ngihambe ngiyothatha ilokhunjana ngiyothatha i-wallet yami ngibuye ngizozikhokhela ngoba wena uyahluleka wena ukungithengela into engithengele yona. Cabanga nje ndoda, on the very first day wena sowuhluleka nje ungithengela nje isiphuzo sika 130 rand. Uthi kodwa izolunga lento sizama ukuyenza, hayi sihleke lento. Uthi sithe masiqeda ukuyihleka lento ngibone isimanga engakade ngingazange ngize ngisibone for all those past few weeks ngikhuluma nalo muntu. For the very first time, angazi ukuthi kwenzakalani, mhlambe wakhohlwa, ngibona ukuthi lo muntu ukhubazekile. Isandla sinenkinga. Angazi kwenzakalani esandleni, kodwa iminwe le igobile like this. Le minwe yonke le esecenter igobile like this, and isandla la si-thin. Angazi noma uyasibona sishrinkile. Yabo, sishrinkile. Hey, into engayithuka
angifuni uqamba amanga, ngathuka because it was for the very first time ngimbona makathi isandla ebuyisela leli khadi. Remember ukuthi ulikhiphe leli khadi ulikhiphe ku-wallet lodwa, ku-wallet lodwa alifake ephaketheni. Makabe ebuyisela leli khadi kwephaketheni, ila ubona khona ukuthi hayibo khona into wrong ngesandla sakhe. And ijacket yami iyamdeceive because ijacket yavele yakhuphuka makabe ephusha isandla esifaka phakathi ephaketheni. Iyamdeceive ijacket yavele yaphakama, ngasibona isandla. Hey guys, ngathuka ngoma ngathi hayibo, lo muntu I've been talking nalo muntu for the past couple of weeks, angaze ngimbone ukuthi ukhubazekile kanjani. Ngiyazibuza, ngiyaziphendula, lalelani, ngicela ukukutshela ukuthi angithi ngangithe mina kuyena ngiyolanda isikhwama sami ngizobuya ngikhokhele lezi ziphuzo asehlulwe ukuzikhokhela. And vele la ayehlala khona igate wayengayikhiyanga mephuma, so nomnyango engawukhiyanga. So ngathi mina sala lana wena, ngiyabuya mina ngiyolanda wallet wami ngizobuya ngizokhokhela lezi phuzo bese sibuyele endlini. Cela ukunitshela guys ukuthi the way I was so shocked ukuthi lo muntu ukhubazekile. Ngafika endlini yakhe ngathatha isikhwama sami ngahamba. Ngafika nje endlini yami ngathatha isikhwama sami ngahamba. Ngizibuza nje imibuzo eminingi engenazi impendulo zayo, but umuntu onempendulo zale mibuzo ngimshiye ngemuva. Okokuqala ngizibuza ukuthi how has he been able to manage to hide lesi sandla, ngoba phela siyabonakala lesandla ukuthi sikhubazekile kahle kahle. Lo muntu unesandla esisodwa. Remember ngitheni kuwena, it's uNovember is a National Awareness Disability Month. Asihlangane ku part 2 ukuthi what happened next. Ngimbalekele isandla sakhe esikhubazekile and what happened.